Produkovatelje paprigi to drog не будуть пам'ятати як успішний. Суша їм направила трошки коло залівання, потім діжджі, котрі паприги ані не були потрібні, спричинили з'явлення хоротох, а на концу, як коруна, откупівачі не chcú заплатити odvitujucu cenu za paprigu. Того року papriga na mojej parceli, môžem povedať tak, dosť mi uspela. Toho roku je z finého rodu, ale u zadnji momentu prišli toti veľkí diždi i poliehla mi. Znači, teraz je dosť opečenej i toto. Toho roku jeden z veľkých problémov chcel paprigy jesť, a cena bar spodla. Tu problem u odkupljovačov, znači co teraz? Teraz uvalali je taká situácia, že 2 dní berú druhú klasu, vecka 2 dní ne berú a ľudia nemôžu oberať jeden deň peršu klasu, vecka druhý deň druhú klasu. Znači papriga še musí oberať všetka naraz, da še ju prebere, da ide lebo tadzi. I to teraz veľký problém, ľudia vec neoberajú, paprika ostáva na polju i hnije. Otkup paprike ide normalno. Otkupljovanje paprigi odvivaše normalno, ali ho hamuju otkupni ceni. Naša zadruga od toho roku otkupljuje i peršu klasu. Placime ju 80 dinari, ali je takej paprigi jezljem 30%. Až 70% druga klasa i take jest preveljo. Nie može šicku takoj otkupic, a cena je i na isce niska. Hladzaljnjom papriga potrebna, a nje su ju placic. Nje rozdumuju, že im i narok budze trebac paprigi, a nje budze jej, bo produkcija budze prepolovena. Njeljem u keresture, ali i u Žablju, Gospodinco, u Banatu. Toto znam, bo sme u kontaktu so šitskima produkovateljami. Otkupni mesta u Keresture, ali i u drugih mestov za hartušeni za paprigu u druhej klasi i velji produkovatelji ju nje možu plasovac, ta to veliki problem. I patražeše hladzalnje nje nazdavali teljomu ponukanju, nje porihtališe najljepše, a cenu zmenšali, bo stari zakon ponukanja i pohledovanja i dalje važi.